Wei Brio belatip kerteng kumulas nyang bena Shillong Nongñiah Molepau West Chanche Hills District uba cutrai belanja kali baka Dhar Construction Company ula khlatno hadin baka Trok dampa kebunya kelahap support riat Treïongriang jawai najrong ka surok jawai amlarem baka ne ka Trok kelane harut kawa mentudu ya kadau bor kapor bahap ka ne ka Trok ampala bantip nomor dentang marwai ketika Trok akapor bunya henrila antat bala bandai ke step perngap jongka arfoi trek unok pra arjar apsau bat nakal yang dibahiyang bahasamru kelithu biglayo jeng tip akapor san baje jongka step perngap arfoi trek unok pra arjar apsau lengba ke junyo phone nagi brio gi balaj ajing rap yu Sonika weni ra Sana. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya